Halo perlok te saya sin pat ngap yang subah yang episia mura syakan ni kai tu jonga mo te mentang singa pemi kerpang kan ni video na benta jong pi yo le semo pi la ya ki kuslai na mentang kan ni ka stream jonga ka bang ala stream ndu mene nga khamlap penlong kata jing thut aka saung jonga mo nga morohi la kern hang ni halo welcome to my stream and ray ma pi siapa nang tu layak komen oh beli kham keren beli kham yo ngoma beli welcome keren beli kham on ma em kham dei kumta kawing nya thui pi kadang jing thut aka phone jonga mo kala ban le yo le se kala ban klik ka phone yo le se ma kham stream ndu mene chis ngi mo yo le se ka YouTube channel jangan kalau dom mengkap stream re kalau option dan mai em phing syukur kai kata temo tang ba kawe tengah try kalau ban glitch ka phone jangan mah kata di kami nga dang perkat hangai ken kade kata dengan kham kurai phang ka setting nga kham le ka setting mah wan kata nga check bahai ka setting jonga ya ka phone jonga ka setting jonga kala check bah kamlong re te ngala persang ban wat kita lynti tu nang ni mlong re ngala persang on stream art live sound sun rusin mlong re bam elsa kale mtip syu mno bangan le te menta kami ngapun mi kerki kini video mah te wa yuki slide te andang la long la Shaei la hismi ngala stream yang mah te wa ju perkat wa yuki slide ngan dan rangkap bat pisia bat biru dan rangkap ngah tang mak kawengan oi pisia wat klat ban like bat subscribe bat ban komen mah te pe ni beli bam el long kumne he de bakan de kada te sa glitch ka setting ka phone ju ngaru ngatrai mar ba la khang ga kala khang YouTube channel nga bakan stream ba baka ngale pala kumne ne just joking mah ngasih kerengkai mah kata man pendiri epis ya te ngan saya kenduk next video part mah deh bye